Terezde terez tübüne katını menip jitti su. Mene 2 sutka turgandan soň keş hal bilen gine gitti. Hazır bütün haberler su Bulay bulgany bar idi mi? Yok. Yok. Mene biz hazır munda 13 yıl turabız munda halin bulgany yok. Yuning pişlerine hatda jimirildi, ana kirpişlerine hatda çıgarıp idik. Bütün pişler jimirildi, idenler köterildi, bütün mebil su astında. Bütün nerse şu kiliş kaldı. Babam ikinci grup invalid yüzüm İkiniz güne turasızmı? 2 güne turabız. Balaların var mı son? Balalar malayım var yanına Gorski'de tura. Apasının isim familiyini çıksan. Zigan şunu. Zigan şunu ismi gez. Nazire hatunu. Nazire? Nazire. Ha. Qaradılar mısın? Gelip qaradılar mı halim? Bir kimning de kelgeni de yok, bir söz etken kişi de yok, bir nerse de yok. Gelmediler mi ne? Üstümünde kimning ki nersesine çırdılar, fotoğrafı rövetittiler, kelgen kişi maşına bile tuktu da barda. Külüp çireler bizne, eminim çıkarga mümkünlüğüm kalmadı. Babayını küterip çıkardılar, beni küterip çıkar almıyorlar. Neden benim kilip, tuğan enim var. Traktör bilen kilip, girip traktörga oturtup çıkardım beni. Ançep kuşmadaki zapamandan. Küşerge bit biz sizmik aldık. Kisek koyadır buğalarını yırganlar yukarı. Su buğalarının suyu bastı bizni. Tüngüz kelmende abi, kel, kurtma. Saat 2'de, tüngü 2'de kelip bastı. Terezinin üstüne bindim. Terezge minip jitmedi işki yaktan mindi onu, işki yaktan minip jitmedi. 70-80 santimetrlar kirdi. Bazda hazırda tuğlu su. Berengiler su astında kaldı. Şaşı berengileri var da su astında çıkar almadık, bilgi almadık. Hemşiresi akıllı mısın? Hemşiresi bilmeyeyim, beni kuryan kişi bulmadı, kelgen kişi. Sizge yardım kirek mi diyen kişi bulmadı. Avul Sovyet'te gelmedi mi? Avul Sovyetinden kelip ana şunda, o ana maşına trabit. Şunda kelip basıp sileşip durgan, min görmedim, mena kelgen kişi bulmadım onda. Sizin de su bastı mı? Bizim de su bastı, bizni konatı korur yanında. Ostra hava etikenin benikin kelip çırıp gittiler kişegine. İyi. Birer misin? Akşam birer mi? Bilmeyeyim de oğlum nerse ki bilse bile, bilmese indi onların işi. Bizim güne yersin abi. Bizim güne yaşayayım. İsmini çek. Gülsine. Taшу 82 yılına Kirkel avulunda bulgan indi. Bıyılgısı yıl bilen çağıştırganda ul yılga halk sözüne kilgende indi ezgine ul yılını su kübrek de bulgan diler indi. Bu yıl koya kadar ciddi sonunda. Su büyüklüğün küpürde 2 metrede 80'e hatlamında. 3 metre küterildi. Biz yerden koy şuna kadar. İlerin Tokta Kuş diyen avulumuz var. Bizning avuluna kirgendegine mine şunda iş yer bikni istradat etti. Onda indi mine tereze tübünden tulup ileden attı. Hem şulay ayrım bir utrav bulup Tong posyolka kaldı. Onda bizning kolxozcukları büyük bulganlıktan onların ilerine su kirmedi. Gerek yaraklarının indi halk üze aldan hastların körüp Aldan hazırlanıp koydu. Çünkü bizde şulay kimge küşek, kimge malı iltihat tuğanına şulay aldan eğitip koyabız. Hem onların hazır üretesi de tügül. Onlar gömür boyu yaşaylar, bileler. Su ezine günne yılta başlagaç dalar birinci berengini alıp urnaştıralar. Biz kelgenini kütmüler. Biz indi şu üzebizning avul halkı üzebizning texnika bilen dejur tarıp tünne qarab kimge indi yardım kerek. Şulay bizning üzebizning mine kimyaçilerimiz var. Bizim mine mektepten okutuşu bedekini jadid üzünün kimyası bilen ul balıkçı da indi şulay kutkaru işlerinde kimya bilen kirip ebilerini apşıga indi yardım ite şulay mine bir-birimizni oňnap yaşaybiz indi biz. Biz su basa ekanin bildik. Bizning главная задача bo'ldi, mana bizning Staropисьмянское водохранилище var, shu уже Zagoratayda водохранилищелар бар. Bizning главная задача bo'ldi, mana shu buvalarni olib ketmasin deb. Agar u buvalarni olib ketsaydi, bugun almat qolmaydi. Ne только bizning ovullar. Bizning dejurstvolar nelar biz zaraneye hazırladik. Kizdan suvlarni tashirib qoldirgan edik. Bizning shuning uchun неожиданность bo'lmadi u. No chunki baribir природа o'zinikini ola, Samar yoqlaridan, mana Bagilma tog'laridan bek ko'p toshuvlar chiqdi, chishmalar to'lib chiqdi. Biz dejurствоны tutsak da suv уровени bekni ko'tarildi. Ol xo'jaliklari, selsaytlari birga hazırlanib, xalqqa предупреждать etdik. Qaysi yerlar zatopleniyaga kiraydi biz bildik. Отселениyaga hazırlanib turdik. Bir necha yerni отселять etdik, xalqlarni hazır turdik. No baribir xalqqa, конечно, kimnindir bozorina suv kirdi, yurt ichine suv kirdi.
Әбірләрін юшләтті, ансы болды. Ансы ел сайын була, біз аны аңлайбыз. Бұлай зур болғаны 80-ші жылдан соң? Аннан соң юк, анда бет йортлар алып кетті. Бұйыл бұлай су басса да, андай халыға кірмәді. Ну, бұйыл шок қаттым өзім де, міне біз елда Старый Письмянка, Суғышлы, Кіркәлі су басайды. Ну, бұйыл Ченкитан оғылларда стәлді. Бұл Шигір яклары, Иштірек яклары, Куак яклары, Сарабикул яклары, Шигір ягында, даже завод ягынан қады су міне башлады, андай хал болғаны yok еді. Біз өзімізде шок қаттық. Но мен бек шатланам, міне предприятиялар, нефтяниклар, коммунальниклар, ауыл қожалықтары әзір тұрды. Спасательлер бек мотор ішледі. Лодкалар белән халыкларны чыгардык, ниттек, менә тырыш эшләдек. И үзебезнең көч белән без җиңдек бу хәлне. МЧСтан килләр, карадылар, үзләре дә әйтеп куйды. Менә молодцы, сез әзерләнеп торгансыз дип. Аларга финанс ярдәм булачакмы, Рагат ака? Но без анарга өмет Белмим, материал менән ничектер, инде ташламалар ясатасыз. Өмет көтмәйбез, кемдер ярдәм бирә дип. Ну үзебезчә мин әйттем, менә карагыз, кемдән инде ушырып килде. Үзебезнең хәлдән килгәннән карарбыз, кемдә может страховкалары бар, шуны карарбыз дип. Инде мин самое главное шаунамасам да ушырып күрәм инде, менә авыл хуҗалыгында. Безнең кырлар бит тау битеннән бик нык кына плодородный почваны юып төшерде. Зималарны юып төшерде. Яр буйлап анда үсән кап-кара таулар җыелган кебек. Менә шунсына, конечно, үкенәм, йөрәк яна. Но халыкка мен рәхмәт әйтәм. Аңлыйлар, менә су ташуы булса да, сабырлар, сарланмыйлар, менә минем базга су тулды дип, минем мебель суга батты дип, аның мендәрен, матрасын чыгып забор башына әле ул киптерә, аның бит әле мен әйтәм. Все-таки электробар, холодильниклары бар, мебеле җыйган ул әби баба бит чыгара алмый аны. Киптер алмый да хәзер күпме барыбер андай әзрәк зыяны тигән инде. Мин инде аңлыйм. Егетләр дә, балалары да ярдәм итә. Менә ташу булганда без семьяларын предупреждать итеп, предприятиялардан ибәрләр балаларын, балалары катып авылда үзләре саклап торды, бергә ярдәм иттеләр. Безнең бит ул кеше әби бабайлар әле чыгарга да теләми идән. Без инде улым түзәбез, безгә кирәкме, без збай башына да менәрбез, юк инде юк дип китмиләр. Без инде балаларын китереп, уговорить итеп, шундый ниттек мероприятие үткәрдек, бар тырыштык чыгарырга.